Geri kalan 9 tane kız çocuğu. Hepsi anneye emanet kalıyor. Hepsinin yükü annede kalıyor. Ve Hacı Ahmet oğluyla Emin'le bir ve hususen ikinci vakada bütün sözlerle hepsini bana götürüyor. Haykırsın zalimin alçak yüzüne, yağdırsın cehennemi susalı çocuğun dili. Müjdelesin susalı çocuk zalimi ve cehennem. Çünkü ben de sınav alabilirim. Söz oldu bu sözü ey Susa, bu söz Allah için müminler vuruldu caminde. Allah için müminler vuruldu. Şehit Salim Fidancı Susa şehitliğine şehit olarak gelen ilk şehidimizdir. Aynı zamanda Susalıdır. Bu davaya gönül vermişti. O şeref yine Susa'ya aittir. Şehit Salim bir değerdir ve o Susa'ya gelen o oldu. Ve akabinde şehitlerimiz oldu. Silvan'da çok sayıda şehit verdik. Fakat o dönemde Şehit Salim Susalı olduğu için bacılarım o zaman Susa'nın durumu karışıktı. Yani Susa'da cami olayında tam 10 tane kardeşimiz şehit olurken bunların içerisinde 4 tanesinin ve artı camiye gitmeyeceksiniz. Ve elhamdülillah bu azizlerimiz sırf sizdeki o tesettürü korumak adına burada uzanıyorlar, şu anda yatıyorlar. Sizin üzerinizdeki o tesettür çok değerlidir. Çok kıymetlidir.
bacılarım sırasıyla gidiyoruz. Şehit Salim'den sonra Şehit Adil Yeşilbağ'dan buradan itibaren bakın Said Fidancı, Mekki Fidancı, Medeni Fidancı, Zeki Fidancı. 4 tane kardeş bir anda şehit oluyor. Onların bir tane küçük kardeşi kalıyor. O da Susa Camisi'nin daha doğrusu Ali Mustafa çünkü o dönemde köylüleri, bizim köylülerimizi köyden bir şekilde çıkarmışlardı. Gelin elinizden geliyorsa elinizden geliyorsa bir taş da siz atın diyor ve çocuğu Muhammed Resulullah. La ilahe illallah. Muhammed Habibullah. La ilahe illallah. Muhammed Nebiyullah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان وآلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من Artık cahilliğe vahşetini bile aşan bir şekilde burada camide 10 tane insanı hiç acımadan şehit ettiler. Artık bunlara vahşet demek bile yetmiyor. Burası eskiden bu çevre, caminin çevresi eskiden şehit ettiler. Onların sadece bir tek suçu vardı. Sadece bir tek suçları vardı. Onlar etnik inkarın yanında Rablerinin de inkarını kabul etmiyorlardı. Onlar sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için katledildiler. Çünkü onların yanında sadece Rab olarak Allah'ı direk var, ağaç var. O direğin oraya kadar sürüklediler. Amaçları Şehit Hüseyin'i götürmekti. Ama Şehit Hüseyin o ağaca sarılarak tekbir getirdi ve onu da götüremeyeceklerini anlayınca onu da orada şehit ettiler. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Yanlış yaptılar ya. Kurdistan'ın el-İro jibo salvegera şehidin Susa'yı birbirinin dövüşüyor. Sal 1900 ددبو ام فرح ذكر هبو او شب لسوساي عرض ازمان دارو بر تم محزون بون على جيهك هبوكو محزونيتا به جوانان توا بيتر جوانان لسوساي بويرك مزن بقوميا بله دنگه لگه وان نجسان لکولانین گند هات بهستن افرو رشو به بختان بخور تاریتیه که دانین گند سوسای دریه مزگفته و بو دهندرده عزیزن ما قدر بلندن ما سبب سر بلنداهن بردریه امپریالیزم خفروشن کردستان
بری چک و کلشین خودان مؤمنان اوان باورمندان فریاد و فیغان ندبو سببا سرتواندنی سوسا بو فرمانا هوین چیا سوسا ظالمان کت جوی روژه و رول وان تاریبو اور غزبی لسر وان باراندن الرحمن الرحيم ياسين الشاهين مزقف كرد مزقين عيدا سوسا سوسا جنة شهيدا سوسا. Ölümü öldüren rehberlerin varisleriyiz. Tehditlere boyun eğmez, ölmekle bitmez, şehadete aşık, şehitlere sadık müminleriz. Susa Camii katliamında şehit düşen şehitlerimiz, yiğitlerimiz, azizlerimiz şunlardır. Babasıydı. 3 ağabeyinin bir soygun çetesi tarafından öldürülmesiyle evin tek erkek çocuğu olarak kaldı ve köylülerine, akrabalarına ulaştırma çabası içerisine girdi. Hüseyin, İslami tebliğ çalışması konusunda Jüve roje ve rol van taribu aur gazebeyle servan barandın hiv jvan rahuya nedbu her tim tari her tim kısas ruan bari. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گلی میوانا دبدیوی وکالتا aiله شهید قتلعام سوسا جامعه سوسا هدا اونتا بخیر هاتن سرچاوار هاتنا و وی دره وان برای ما aiله وان تنه نیش بیخودی نیش مصیبتا که هاتی سره و اون جیبون حواله وی باري واني جران وسفكر دي صال بقرة يلدن يا بان شهيدة من هاتنا كيف عائلة شهيدة هاتية أزباورم كيف خداجي جبه هاتنا ورا هاتية شهيد شاهد دعوة كيه هونجي شاهد بان شهيدانه هاتنا ونا وی دره بقیمت اوسوسا نه سرادا قبرستان کیه بلکی زیارت بلکی تربیه بلکی جه کو دعا لیتے قبول کرن اوه والله او انسان کو د جامعه دا د درسا قرآن دا د خواندنا قرآن دا دریا جامعه دا شهید بکن خوینا وان مبارک خوینا وان مبارک قبرستانا وان زیارت بنيرن لبان عزيزة بنيرن لبان مباركة والله خوينا وبقيمة البا خدا بهاتنا و لوی دره لبا خدا ویوانا بوین شفاعت چجورا انشاءالله هر گاوه که وهاویتی دوی گرمه دا ججیه دور تبی پیرکی خو سبیه خو گده خو هون هاتن الوی دره لبا خدا بقیمت از باورم جبرویه که هون تد بسر چاوارا هاتن خدا خیره و قط بقط لجم خو قبول بکه و مزم بکه و دائما هاتنا وی دره ام جخور تیخن عادت
تخن أحلاق دعوة بي شهيد نابه شهيد جي دعوة واجبوك بين بشاندن بي ايوكا ونابه جبروي يكي جارد تكرار از دبيجم لسر عائلة شهيد قتل عاما سوساي جامعة سوساي ونتب بخير هاتن سر چعبارا هاتن خدا خيرا و قد بقد قبول بك هر قابك وهابيتيه لبا خدا ببي كفارة گناه و جشاودن هستند بارم لسر سوسا و گویند زارم در سلطانیم جوحیا الهی دا سر ولات تنور روناهی خدای مزل و ببارین لعنته جوقت دنیا بابو حتی قیامته Molla Abdülhalık Ugas henüz 20 yaşında ve bekardı. Batman'da İmam Hatip Lisesi'ni okurken İslami davaya gönül vermişti. İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra 1992 tarihinde imam oldu ve ilk görev yeri olan Susa köyüne yerleşti. Mekteba Susa lazım hurnas bakın. Mekteba Azize Susa lazım hurnas bakın. Çünkü hunne ziyaretçiye sıradan kabristan ekini. Em ne hatine ziyaret ya normal sıradan goristan eki. Em hatine ziyaret ya wan azize jibo mekteba enbiya cani khudayı. Mekteba Susa mekteba enbiyayı. Mekteba İbrahim aleyhisselamı. Mekteba Nuh, Hud, Salih, Şuayb, Yahya, Yunus, Yusuf, Yakub peygambere. Mekteba adalet elhamber zulmü. Mekteba İslam elhamber küfre. Mekteba tevhid elhamber şirke. Menöbet devr girt. Azize Susa, Mekteba Susa nöbet enbiya me devr girt. Menöbeta İbrahim aleyhisselam devr girt. Vakta menöbeta İbrahim aleyhisselam devr girt mezani bu vaka İbrahim'e meda girda bişevutun. Karvan-ı Bedre Uhud'e bir karvana. Karvan-ı Khayber Huneyn'i bir karvana me tekrar disa bereykhız. Ebne efsane, ebne slogan Hamasi nutuk ki ecvle dered bejim. Aşahedu ispat. Khuna van azize, van azize kulve Gulistana razayni. Tevi kumleki khucele khoye bukhun. Kabı pısıca Osman uji Şeyh Mus çera perçebun bir deste. Ha ve frotiye rejma kemalist. Kabı frot bir pısıcı Hüseyin. Cizeki jimeki medeni. جمال عبد الخالق جي حجي احمد وامين جي عبد الخالق جي محمد علي ببرس شرات في جلي خوني بخون هند عرضي دانه جبو دعوة بدر وحد جبو دعوة خيبر وحنين لازم مسلح خناس بكن مسلمان نو عزيز نو لازم بكوكا خناس بكن جبو چه سال اجارمتن زيارت يوان عزيزة داكو امسر كوكا خوبن داكو وكاوان امسر خوان دانكن وكاوان امجي ببن وقفج بو دعوة مبارك وقتا تتي زيارت يا محمد الشيرين لازم وكا محمد الشيرين تجي حاضر بي خوشكا مسلمان وقتا تتي زيارتا ما شاء الله شهيد مني عزيزة بيرك مني جاء امينة هدية لگلستان شهید تبکی ای خراب ربنا بان قربان و عزیزت و عصری را مدا اره ابن سلوغان نحماسین تو قلبه در بجم مکروانی بدرو حدیدی صابره کر و خدا قسمم حاضر بون وکاوان دوی ریدا
وقتا من نوبتا وان دور گرت همشی وکا وان دور ویدا عزیز و عقیده خو میدان کابه پرسش تاریخ ما کسی من اسنا که دشمن برام بزانه به ام درکتنم حساب جو ظلمه بپرسن او ظلمه که بست سالا لوی عرده بی خلق مظلوم و مستضعف بی خلق بکس و بیچاره هر دو ظلم هر دو رژیم باطل و مارکسیست ها و هر بی خلق مسلمان دناو آگر دا شوتاندن هیراندن ام درکتنم حساب جواب پرسن ام جی وکا اجداد خان بون وقف شوه دعویرا مزانی و باره گران بدلش مدخوازه جناب ماینم پرچه بود پرچه شهید خود روش پشت دسته مده 100 متر 200 متر پرچه شهید ما بلا بو ما توپ تکرن دیوان دنوان شهید قرجداغ از بحث کم شهید خراب رپن دو ماین عزیز من ابو ماین شهید بود 1994 ده مارت آدار دا جوو اثبات کاروان بدر و حده وان کسی که ما وان تابوت خون وان لسر ملیخو کریه او تابوت خون خونا وقفه ده پشتی وان دا وکاوان ام نبن وقفه و دعوه جبو من مصیبته جبو من مرنه لازمه عزیزه من خوشکه من عزیز برای من دلال وقتی هم تیم سر قبره وان شهیده لازمه وکا وان هم ببین وقف شوه دعوه مبارک را جبو ویم تین وان اس بکن نه نورمال قبرستان که فاتحه بخوینن و گرن ماله بوانا جبو اسلامه مده جبو حیاتک اسلامی جبو حیاتک قرآنی جبو قرآن دیسه وگر حیاتمه جبو دین خودی وگر حیاتمه حیات منا فردی حیات منا مالباتی عائله حیات منا توپلمه جبو حیاتک اسلامی مواجان و قربان خدا و 26 سال شونده ام هاتن و در بیعت خوبوان را نودکن ام بیعت خوبوان را تزدکن اده مکروان بدرو حده برکرب نفسانه نه حماسین و تق از دو خازم چند مثال جبو اثباتا وی از ببیجم داجبو کم کوکا خو اصلی خو ناس بکن وانه کو وی دنگی گهاندن و داره دنگی و دعوا مبارک گهاندن و داره چه قربانی چه عزیز و عقیده خدانه به چه درد و عیش و علم وی دعوا گهاندن و داره به حسر چاوا بخونه گلک عزیز خو به دعوا مبارک گهاندن و روجا دنوان شهید ماین دا خرج داغه ده حب مسلمان شهیدون ده حب خورته ده حب گره 12 سالیه وقتا میراث احد هم خودی درکتن وکاوان هم حاضر بون وکا جماعت پیغمبر مجماعت خور شکر وکا جماعت پیغمبر هم حاضر بون به قربان زویره اش بو اثباتاوی چند تشتاد بیجم و لازم وی اصلی خم محافظه بکن دیه شهیده از انا بحثا دیه شهیده بکن خوش کنو دیه منو کابنرن هون وکا دیه شهیدانن عزیزنو عزیز ابراهیم کابنرن وکا باوی شهیدان از انا که بحث بکن وکا وانن وقفا و دعوا مبارکن زاروک نمه پچوچک 12 سالی نسل خویا پچوک 12 سالی وکا وان شهید امراد کن محمد خلیل محمد امین 12 سالی ایوارا لیلت القدر دی جامعه کانیپان که داد قرش داغه ایوارا لیلت القدر احیاد کن دو حبزارو که 12 سالی دو یوتیوب دا قرش داغن ماین شهیدleri یوتیوب لیرخن تجربه حیاتا هونه راستی وی ویدایو بری جهب و داود بیازی محمد خلیل محمد امین راد بیجی محمد امین محمد خلیل را 12 سالی او بیازی بری تا شهید ببی او بیازی بری تا شهید ببی تو بری می شهید ببی کره ها پیون تو ساز دیدی تو شفاعتش مر بکی دقالو بحث آوادا شهیدیه هیه دقالو بحث آوادا شهادت هیه نسل معیرو محمد خلیل محمد امینه اگرم نسلاخو وکا محمد علی محمد خلیل و محمد امین 2 سال زاروک خود
اگر ام راکنم ور قبر شهید خو زیارت بکن اگر دعوه کی دوز کی منی وها هبم ور سر قبر شهید خو ای وارا مبارک وی دست معصوم رابول درگاه حق والا و نگریا سر اسویل دیاربکر و جلو برگ خور بزتینه جبو عیده ای عزیزم جلو برگ دنیای نلایقی و حل جنت الهویا ویه هر دو جی سر اسویل به هفر عربا وان لماینه کت پاستا گون سرویسا گون هر دو به هفر فریان شهادت از افر بحثات یا محمد خلیل بکم نیوه بدن محمد خلیل فریاب و تنه بو خدا قسم دی وقتا تی سر جنازی ویل چوک خناخه خلی بسر سر خود ناکه نیوه بدن ادی چرشفا خلید لفینه ده خبر حمیزه خو سریوی ماش دکد ربه من دویش من قبول بکر جی قربانا منه دوی اموها حاضر بون وکا بدرو حدم قربانا بدن ابن افسانه ديامنا يا عزيز لازمته محمد خليل ومحمد منا راكي جبالكو زماني مكبر هندك بالساعة قيمنا كاز بحصة دستاني شهيدة بكم عزي بر قصق وزتا زي درواس ببه صالح جاري اموال سر قبر الشهيدة صحبتك جرم چند سلوغاني بهيجانا باوجن خودي دركتنا الخونة الشهيدة نافع عزيز نو اگرم زاروک خو فؤاد حنیفی حسین محمد سعید مکی مدنیم راکوه شغم ورسه دعوانه دیا محمد خلیل وقتی که یا ربی تجمع قبول بکن قربان آمنه 33 سال در باس بود سروی تاریخی را ابیان افسانی تاریخ آمه بران و عزیزنو لقرج داغي لديار قرج داغي دلاف قر هي شهيد حزني لميجاني ورول سر لميجد على سر كبركي لميجدك وقت درس سجده ماركسيست مرتد هاوي هار سريوي ددن بر قلا قافقا سريوي تبي مجيوي درجل سر سجاده كما ببرسنج تاريخي ما چه عزيز وعقيد داوانا شاهد منم كروان دريا وحده دال مشوي كاروانا باغی شهید حزنی وقت سر جنازه شهید حزنی بخدا قسم ناگری تکبیر داده یا ربی ده به شکر جی تراجی بون باغی شهیده که میشه قربانک داج مالم شهیدک چه بو تکبیر شهید حمزه خربسی تلایه لدیاربکر شهید لقسمتی شهید بو سال 1993 جنازی وات قرش داغا جلوه داره بو او روش دنگ زمان درنگ بو مجانازی و هشتروجا پشتی عصر بو مجانازی و ببرنا قوی که لجامعه کانیپان که جنازی مسکنان دیده توی عمر خونی هفته سالی سمبولا شهادت لسر بو جبو حراملق سلاملق موی قربان آدایه جبو چرشف موی قربان آدایه جبو حیاتک اسلامی جبو حیات جاهلی هم تخن بینه نگه خو عرف و عادت جاهلی موان قربان خدایه هناتن سر قبر محمد شیرین خوش کنو روزه که چون دیاربکر مالا مسلمانه که بدی محمد شیرین لوی داری خود یه ماله گو زاوایه گو مزهو جاندی یک حلقه که گستیر که جنست هنده بوجی خانم آخورا عادت اوه شبهاندنا شهید اوه جبو حیاتک و همه قربان و شهید دایه نه مال هیه نه بیاز اشیایه نه موبیلیا هیه نه زیر هیه اصلی اوه جبو ویم در کتن و قیمه منای امرازی نای من عادت جاهلی ورته کفناو ما ارزان نستندی چونکی موی حیات اسلامی حیاتا به هزارا زندان یوسفیه خو به صدا شهید و قربانی خو موی مجادله هادی حفظ عوانی واروجا تکبیر تکبیر دیا شهید حمزه جنازی جامعه کانیپان که سکنه دیات سر جنازه سمبول شهادت سر هفته سالی چارشب ریجر وکرن دنگه و هید گوی مدایی بزازاکی زازانه شهادت لاجه مبارک بو شهادت لاجه مبارک بو شهیدیا کره مبارک به شهیدیا کره مبارک به هنیا حمزه بخوین ماسکر و گو شهیدیا کره مبارک صفیه احده دگر یا ما صفیه من نگریا وقتا ما جحده و نوبت دور گرد
bu kadar qasam وكاوام حاضر بود ایوارا بدر رسول خدا صلی الله علیه و سلم بنر شفره آسمان قرب که ها گلی برای گلی خوشکا تو قربان خوبه قربانت نب خونه داوه به قربان مبارک به دوری آسمان آره ایوارا بدر رسول خدا دست خوبه که یا ربیم دبه ولا دست خو مبارک بده که عوام مبارک سر پشته بد که یا ربی شد به یاردمام بکه یه رو احتیاجام به یاردمات یا ربی ازيرو محتاجي ياردمي او وعدا ياردمي تدايم يا ربي تبيبي قاسي سرسبي حتى سيحب قربان خوينا الصحابيا نارجع عرده اورديا سيمانا ناكبه دوره اورديا ملائكتا نازل لابه تبي پیغمبر خدا لاوایی دکه او اورديا بدره حاضر هر زمان لبنده که لبنده وان دیوبابه عنیا حمزه بخون باش بکه ببه شهادتا کره مبارک به لبردوی نسلیه تبی یاردم خوده بالیکاریا ناوی خوده ام گاشتن و روژا تو خودی در کتن وانده که عنیا کره خوی بخون حمزه خوی بخون ماش کر بیاردم خدا را بو یک لورا تو قوتی تو قدرتی تو جبروتی نکاری پیشاوی کاروانی بگره روش بروش مزم بو شهید نو سر خورا کل بخشه خوب نره بخشه و هات یا زیارت یاوه بخشه لبرخونه و شیم بویه وی بخشه ما باوشین نوی عزیز نو بخشه ما گلک قیمتلیه گلک هجایه بالصدا بخونه حسین و صلاح الدین و شیخ زکیه بخشه ما شیم بویه شهید عبدالسلام هایی الخراب رپه اوجی بیشکنجه ها و مارکسیست شهید بود گویی پازی و لیوی زبانی و اتوجه کرنه از دفرداری صاحب حساده دکم ایکو شاهد کن که وقتا میں جنازی بر گودیا ویل پیوان کرگو کرم آغر بشترا والله الپیتا نگرم چونکه تو شهید قرآنی چونکه تو شهید دین و ایمانی گو تکبیر اب تاریخ آمیه حنظله مشي بو حنظله وكا حنظله زواي نوبوي هذا الفدري محمد شيرين راكتيه زيه بوهاري شهاي شهيد پايز عبد الله ايدين لدياربكر هلا زاوي حنل دستان هين زا حنا زاواتير دستي بو قرباني وهذاش بو دعوه بدر احد بيشتيوان او خونا عشقيه او كسي خونا صلاح الدين وحسين الدمار اخذ راكه او خونا روشتاندنه حرامه او خونا کتنا ماله دنیای ترجیح ماله دنیای لسر دعواوان حرامه وکیل بوان جماعت و جمعیت بکه بمناکه چونکی بصدام شهید به تابوت خونا شهید خوی بخون لسر ملی خو کریه السعبت اخو کنده برم بشتی 34 سالم هاتن بیعت اخو ورنود کن شهید نو بخدا قسم 34 سال برای سوزا مدابور ما سوزا خو نخواد ما دعوا و ترک نکرد امن مال خورو ننشتن ما ترک وارو ولات خو کرد ما ترک اولاد و عیاد خو کرد هم بوارو ولات خو بمال و ملکی خو نخابیان ما ترجیح دنیا خو نکرد سر دعوا ورا ما سوزا بوردم ما سوزا خو نخواد اگر هایدم سوز کی بدن هایدم سوز کی بدن بوا شهید آرا اگر هم دنیا خود سر دعوا ور بگیرن برا خونا و شکایت چی بوش مرال روژا قیامتی تکبیر اگر هم دنیا خود به سوزا بسن به سوزا خود صادق بید و اگر نجبوی به سوزم تین سر قبر ایوان باشم تین برای فارقینی نو بگردن لکوچه سقاق فارخینه بگردن لوی عردا ما بخونه شهید افدات یافده بخونه وحدات یافدانه حماس وقتا شهید دگش کرن گوهرین و آیتان بسانده بو استعوذ بالله اینی انا ربک فاخلعن علیک انک بالوادی المقدس طوى بدنگ و آیت دا خوندن
نبی خدا عز و جلش نبی موسی دبیت الوادی المقدسی صلاح خدینه صلاح خدینه برنگه تا تبرک ببه به عرضه برنگه تا تبرک ببه عزیزی غزه دگاه تو العرضه غزه هر به حسایی بخونه شهیدات یا افداده صالح خدینه دگو مسلمان و عزیزنا و صالح خدانی و نات عرضه سوسا وقتا مثال خدانی اثباتی مشیا تکبیر صالح خدینه به عرضه بخونه احده هاتیا افدانی بو خدا قسم جبو خاطر دیسا اصلا سعادت دورا پیغمبر ورم عرضه خکر مگولیستان شهید خکر پرچکی جو حده لازم هم سر سوز داخبن لازم هم سر سون داخبن 34 سال برای مسوند خاربوان را به خود دعوا و بمشکیم دیوارچال شهید خالتکا رمزیه تجربه حیاتا جید پرسن دبی تو چه فکری گوتنا تشیه دبی والله وقتا عزیزه من تی بیرامن برینا من تازه خون جیته اما وقتا دین محمد تی بیرامش بیردکه خاله مصطفى بابی وان هرشر شهیده دناتو نها نوتو حشتادا سوسا دیسا دبن اشخال خاینه دای دخوازن ورن درخنش بی اشخاله حواله فرخین حاضر الغیر کنش بو کورن دبی بلکی ام دیسا شهید آبن ام ده قاتیوان دیسا می قربان آبدن اما میزنه نادن کی به عرضاته که ببن اشخاله زیارتگاه شهید ما لازمه وکری به دبن ام عبدالقادر نبن براکی مایی بریوان هر چه شهید عبدالقادر ام ببن بلکی شهید ام دیسا بدن ام عبدالقادر نبن تالی کلی ریسکلی خاله مصطفى دنگ داری دبی هون دبیجین چه دبی ولا وهم دخوازن هرن سوسا ریسک بلکیم شهید آبدن ام عبدالقادر نبن نه بخدا قسم دبی هونی ویجی بن ویا ویجی وره جواجی نشیتر جوان چار عزیزه خونه میکنی قربان جواجی نشیتر تکبیر تکبیر قیده شمال من نایکت بمن بابی پیش حب کنی و هبوار پیشی دریا دین خودت دا بابی شهید رسول عشق آمده وقتا رسول شهید بو مخواستم تسلی بکن گوت والا دمالا مدا پیشی حقی مبو شهادت زید سعید بن زید ده حربا بدره دا نابی صحابی بلکی از آن قارشتر بیش بکن دست اوا صحبت دا بلکی نوی بیرام باب و اولاد او دبی ازی باره هر مو دبی نازی باره سعید بن حیثم جرد بیجن بابی خود ترجیح لخو بکد بنا ولا اگرش غیر جنت تشکیل هوا نمانی بابی خود ترجیح بکران اما جنت از بابی خود ترجیح لخو ناک بابی شهید رسول آپی عمر دبی والاش عائلام برش مالباتا برش شهیدی حقی مبو اما رسول دیمه کشیم بهتر لایقی شهادتی اف کاروانا اسلم اوه کوکام اوه سریوی کاروانی اوه لازمه فی محافظه بکن برانو و صمیمیت خو و عشقا خو و سودا خو و روح خو لازمه محافظه بکن تن زیارت یا شهید سوسا گلیستان شهیده او دوی تاریخ دا نما سوز خو گریز دم بشن کریما دناتو چاره دا نما و صمیمیت و عشقا بیشتی 22 ساله ما بیعتا خنوک بیشتی 22 ساله 2014 ده 7 و 6 و 9 جاتمه ده 8 جاتمه ده بخونه یاسین حسن حسین ریاض توران جمالی آیتاج ما بیعتا خنوک بیشتی 22 ساله بخونه شهید سوسارا 8 و 9 جاتمه 6 و 8 جاتمه اصلا جبوم تطبیقات و گلی برای نسلا ما كنا شهيد ايدي الوان خورت ما نابي وان عتابو نابي وان محسن وجلال وغايب وعادل ومحمد نور بو وحجدان وزسالي خدا عز وجل خواست امتحانا ما بك كابسا وانه كنا شهيد الخوا كرنه وقتا لازم بك ديساوي در الميدان شهادته كال سر كوكا خونه كعتاوي ديسا در كفن ميدان شهادته بيشتي 22 ساله در شهادت علمه بو هریم داشته دیسا دا کتن شاهد میدان شهادت میسینه خو قربان دا حسن و حسین ریاض تورانی چمالی آیتاج خو ما قربان دا
مجدوس دشمن نشان دا اگر لازم بکن به صدا دیسا قربانا بدن اما به عردام جو کفار و ظالمان را ترک ناکن. تکبیر تکبیر. دیا شهید حسن پشتی 22 ساله دسته خود کفن شهید حسن رادا و گشل پیش شب دنیای وسیل شهیدیا کره مبارک به شهیدیا کره مبارک به بشکی او دسته کره من شهید کریه خاله محمد لپیش شب دنیای گفت عیدا قربانه بو قربان پریمتونه باز قربان بدم مجی کره خو قربان ده حسن خو قربان ده. تکبیر تکبیر. بخدا قسم حتی خود یه قرآن وها هبه حتی دلدای دعوه قرآن وهابه نورا قرآن ویرونی بده نورا قرآن ناتفه کافر و ظالم الوی ولاتی حکم دکن دسته خو بشن جوی ولاتی چونکی کاروانه بدرو حده صاد خاریه ساز دایه حتی نقطه خونا پاشین اما به دعوه بارک بمشینه برای ما فارقینی برای ما دیار بکر عزیزه من ای باتمانه کابگر لکوشه و کلان سقاق باتمانه دیار بکر ای فارقینه لکو در جنگه شهید متونه خونا شهید متونه خونا شهید سالم حجی بیچر فؤاد حنیفی جلال غایب خونا کی جانه جی خونا والی رات بر جاندتن خونا یاسین خونا خاله حجی نوری خونا حجی داود خاله داود خونا حجی نوری خونا شهید یاسین و حسن و حسین ریاض کوچه و سقاخ دیاربکر لباتمان خونا شهید محمد صدیق خونا بلال خونا اسماعیل خونا حسین آجینی ریوان لازم لجید خونا وناطیر جاندن تو لاله را بکی لاله لازمه تو گوی که بکی بخشه کنه محمدی. تکبیر تکبیر. خونا وناطیر جاندن جبو خاطر البر خوناوان ام نسلك وكا فؤاد عشق شهادتي راك وكا حنيفي نسلك عشق شهادتي ابراك ام ميراثا دوري مكريه دي ميراثا دوري مكريه ميراثا من نورمال ميراثكي ايكو بالسدال سر عزيزه خو گريانه تسليمي مكريه شو وقت ام حقي وانددن وقت لسر دعوا وان ام بگرين و شق ام حقي وانددن كسج بو بدل اسلامي نگر يا بحقي وان تنل سر اسلامي بگري پیشیل سر شهید خو بگری پیشیل پید یوسفیا خو بگری لپی مهاجری خو بگری هی حقیقتایی تل سر اسلامی بگری ایمج مر نگرین عیبه لازم هم بگرین سر دعواوان کسی کل سر شهید خو لپی یوسفیا و مهاجری خو گری عیبه میراسا تسلیمی مکریه کتنا پی مال دنیای جمر دستناد عیبه عاره خونا حسینا خونا سعید و صلاح الدینا ويا خونا دنياي قبولناك حسكنا دنياي قبولناك او خونا عشقي خونا وقفي جبو دعوانا خداوي عشق ومحبة يجري مدرنينا خداي تعالى ما بكل لايقي ميراث ساوان ميراث 124,000 انبياء وبيغمبرا خدا عز وجل روحو جاني ما بقري ويا عشقي والسوداء يجمع نقري خدا عز وجل شوندنا البيديني ميراث ساوان شهيدا هانينا حكمي هانينا عدالتاوي هانينا أخلاق قرآن رب ما بك نسيب جمرة إن شاء الله آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وآله وصحبه وأمته وإلى أرواح الشهداء الإسلام وخصوصا إلى هؤلاء الشهداء الفاتحة مع الصلاة